Mina nguJotham Sibanda sesigabeni sikaTategulu Chief Msikana. Engikutshoyo sizwa ubuhlungu sibuhlungu. Siyakwanisa ukukhuluma kodwa asikwanisi. Kubuhlungu ngoba abantu babelala behlatsheliswa. Suke lapha nxa sokusile sebehlatshwa. Izifuyo ziyabe zichithekile segangeni. Bebuthiswa abantu kubuye kukhethwa izifuyo ezinonileyo. Kubuye lawo wena obulaweleyo kuthiwe dlana kambe kulomuntu ongadla ebulawele. Njalo into esiyinanzelelayo impi ekhona phakathi kwaMashona lamaNdebele iyadonsa. Ngoba lakathesi okuseMashonaland eMandebeleni akukho. Sizwa ubuhlungu ngoba asilababa. Sivele sizintandane njengoba sasijonga ukubulawa. Kubuhlungu lasemsebenzini ungananzelela abantwana lo bethu pasile owesindebeleni kawuthola umsebenzi. Thola beshonela. Impatho yona ku-government imehluko. Ibulawayo kusiya eMandebeleni leseMashonaland. Uchiyene pho siyabuza ukuthi siyenzeni siqonde ngaphi ngapha sabulawa. Akulanto abanye bakhona bathi abakwazi ukuthi sabulawa. Kuyabe kungasiwo bugabaze babantu khonokho. Kubuhlungu sizwe ubuhlungu. I-government i-government fanele ihlanganise abantu bayahlabela bathi unit kodwa i-unit asiyiboni. Asiyiboni i-unit kayikho. Ngoba ungathi even usemsebenzini ungasebenza lamanye amashona akutshengisela ukuthi vele ungaphansi kwawo. Uyabezwa bekhuluma bethi ndisithi notonga. Kubuhlungu khonokho emoyeni yethu. Salahlekelwa izihlobo kubuhlungu kakhulu. Saphelelwa izifuyo zidliwa. Achithekela ngamabele lakathesi sahle salamba kusukisela khonapho kuze kube lakathesi siyalamba. Kwenziweni Ila sicela i-government ikubambe amaNdebele njengamashona. Isi-support kathesi kunje kuyalanjwa. Ikakhulu labantwana bonaba bafelwa ngabazali. Ezithupheni kuyahlupha lapho. Abathathi sizithupha yibo futhi abeshonela. Xa uthi uyamchasisela ukuthi unina walomntwana lobaba walomntwana bafa ngasala ngicini abakuvumi khona. Abantwana bahawula balasithupha. Kubuhlungu kakhulu. Kusizwisa ubuhlungu akulabunandi. Siphilela uNkulunkulu kuphela kodwa emhlabeni asikholisi. Khona kuthiwa iZimbabwe. Lina lifisa ukuthi ngabe lwaphathwa njani udaba lona lombhuqazo? Kuvele khona alibana kuzange kuyenziwe umbhaqazo lo. Awuvele uyenze injongo khona vele yikuyi. Singaze sifise akulanto abazasenzela yona labantu vele bayasizonda. Akulanto abazasenzela. Uphawu siyalubona silukhangela umehluko. Ezibhedlela ezakithi khona pasilabantwana abafundele ukwelapha kodwa bayithola imisebenzi. Uyahamba khona emsebenzini athola sebuthi urukuva kuphi. Usakwanisa ukukhuluma. Lokuthi uchasisa ukuthi ubulawa yini kuhamba njani emzimbeni awusakwanisi ukuthi ukhulume. Sokukhini. Thina siyayicela yona ihulumende izibuyele sichasisele itshintshe ukwenza eMandebeleni. Isibone njengabantu lapha. Consolate Dube. Umphathi wetanka uGwelayo. Ngizathanda ukukhuluma ngohlupho lwangehlela ngo-1986 ngo-84 ngaba lokunye okunengi okwayenzakalayo ngale kodwa ke engizagxila kakhulu kukho kumhla ukuphuma kwami amazinyo la mhlazana ngichiwa umna wami
kanti kunengi okwakusokwenzakele besithwalise nzima befika lapha i5 brigade yafika lapha yasibizela ephumula sayafika ephumula sababona yibo laba basitshengisa khonapho besitshengisa kwase kufe abanye elayinini esalankomo lapha kwase kufe abanye komnyengo engibabazala lo mntanakhe sezokuthiwa sebembulele basitshela ke ukuthi hayi siqedile lapha thina sesizafika la yithe sesizibambile la umgaba ngeke akhuluma ngakhuluma nje siyaphaphasa umsuthi asesabi abantu bebaningi kangaka ukulibulala ngoba kuthiwe sizolibulala size dubule lo sibalwe enkukhu nje lungabonakala liphephuka sidubule inhlamvukazi isidubekanga base besithi ngangilesitolo khonapho ngekhaya lapha isitolo lesi sasingese cooperative nilabaza wami omunye ulaye khonapho bathi hamba ke uyefika ngale ukuthelela impahla zonke sizazozithatha xa sizazithatha nje sifuna ukuzifica zonke ziqoqiwe ezibuthelweni yikho ngalelo langa kabazange bambulala babe sithi ukubona nje ukubonakala awukho wabonakala awukho yikho ahamba ke ngalelo langa ngithe sengisiyafika ngekhaya ngaqoqa impahla lezo ngoba sasingakakhi isitolo sethu i-council yayisivumela ukuthi hayi sibe sithengisela endlini then ngase ngithatha impahla leziyana ngizethula ngizibeka laphana ngithi bathe bazazilanda babuya mhla sebezosibulala ke sebesilandelela bafika bangena babutha mina ngabaleka khonapho bathi befika nje ngabaleka khonapho wathathwa abana wami obaba abancane labana wami bathathwa bahamba la khathesi kwathiwa sebesiya kulawa bagebha kuthe umna wami wayethethe umama lo kumbe sengenile lapha kumbe kakangeni bathi sifika khona le sebesilandelele mhla waleli langa kwakumhla kwase kumhla ka 1 4 kwase kumhla ka 4 July 1986 khonapha bathe sebesilandelele kanti babesuke lathi phansi uMarch beqalisa ukubulala izihlobo zonke lezo njengomphathi ngisemlageni le sile inkomo lezi ngubo ngoJuly kuyaqanda baba ingubo engangilazo zazingezoqanso zingazazi ngizima sibili ya yikho ke bazithatha babulala inkomo zomna wami omunye wabaleka uAbednego wabaleka waphuma ngale bathi inkomo zakhe bazithatha inkomo ezingu5 zabulawa ngichawa ngaqhamuka njengoba liyabona ngaqhamuka la konke la lemkhonto ngikwazwa lamazinyo nale aphuma ngigwa ngombhobho ngigwa sibili ngathula ngakhangela abafana engangilabo bakhona abanye la engasuka lapho sebebalekile sengibathoba ngamasi uchago idamu bathi besuka lapho baqonda edamu sebethwele ingubo zethu yonke into
sathi sesabuka edamu asengithoba abafana laba kade sekufanele sigijime ngisehluleka ngahlala 3 months ngifunzwa ngingazidleli la khathesi izinyalo engilazo zibuhlungu kakhulu ngiphila impilo ebuzima kakhulu nxa ngikhangele njengoba umbona lokudla ababe bekhona lapha bezenzithi hayi lifaka isobho nje kuphela lingakhathazeki hayi into zonke lezi ikudla etsani kwakumphilisa angisakukwanisi yikho hayi ngakubona konke lokhuyana babulawa basiqalisela ngo6 eqalisa ukusichaya ngiqanyulwa khona bhangi kuthiwa ndonsa inkomo ngizibuthelele bangayigamula la ingaganyulwa la duwele phansi yona iyabe ingakavanti iyabe sithi nxa isithi iyachelela kuthiwa ngizibuthelele zipakane zize zibe ngu5 ilangabi lakhona lalidlula iphaneli kakhulu ngaphoswa 6 times mphoswa egehene elisuka lapha baze bacina bodwa besima bebuzana ukuthi awu indaba yikhukuze bangathi baya ngixolela bathi la kulumntanami lo engangibulawelwa yena ulame ngangithethe bethethe unyawo lwakhe bafaka eziko egqoka igamboots kuthe nxa lithi liyavuthi ilangabi ngeqa kanye ngabamba igamboots liyana ngakhuphela le ngathi wena vuma ukufa manje impopho uzakubulala kawani kulokuthi ubhebha ngegamboot yikho bazonda ukuthi why ngibonakala kodwa basitshela bathi bona bangabahlala egangeni ngabaphikisa mina ngathi uyalicabanga ilanga leliyana sifika laphana ligiqikiso mama labana wena ngokwakho wawugqoke iWest AA brown ngiyakwazi ungantshela ukuthi lingabeganga lina lingamasotshe engikwe wahleka wabamba la wagijima waze wafika njengejarata leliyana ehleka ukuthi umdala lo uyananzelela umbonile hayi nakade sakubona sathi hayi kakuqhubeke lokho ababe besenza khona basibulala kodwa besitshela ukuthi kulomunye uzabaleka khona nguloya besithumna wami babe waye eseke waphuma egodini lele lizwa besithi waphuma egodini esebefake abanengi phezukwakhe nxa bethi badula phakathi kwegodi wahle wequmfana wahlala le wakhala umbhobho wakhala wabubula ya badubula kakhulu bathi simdubule abantu abaye Mlande simdinga samdinga safika nxa ngikhuluma ukhona ngale laye lo bambulala mhla walelo langa emlageni la manje bathe sebelokho besigwaza wahle weqa wahle bamdubula bathe sebemdubule ngagijima ngambamba ngathi ngicela ukuthi lidubule lami ngife laye bathi ethwa sesimchayile ekade sikudinga 7 khangela ukuthi kati kungani kwakhanya ukuthi isizathu sakhona ngale babethe bona sehambile umna wakhe omunye kangene isikhundla sakhe wafa ulandelwa ngomunye ola elandela lo ola umfana lo yikho bambulala loya
sibenzele amangcwaba laphana kulamangcwaba amanye laphana amanye ngale elinye lingale ngekhaya amangcwaba wonke lawo wanjango hlambu lebhazuka wayelithwele wangisila lona bathi uyalwa wena ngathi hayi angile wangijaka waphuma igazi ngathi angakhalala mina ngathi hayi vele ngisafuna ukubuya ngapho wabe sithi tatani imoto endihambe ngoba udriver wayeseqhuqa wehlule ukuthatha imoto leyo wayisusa yena wakubotshelwe ibhasikili ngemva kweroli wayigijimisa reverse ebisele sefuna ukuyitshalela ngabomi ngaphi esigodweni abantu bonke ababeserolini bahlaba umkhosi bathi hayi silimaza wami bisi iroli yakhe iphuma sithi liyachinga abantu bathi hayi sakulo sasichinga hayi sasuka lapha ngikhuluma ngezinto ezandlukuluzayo kuphela ebesisuka nangu sasathathe ku-driver ungatshoni sithi uyangaphathesi uyahamba lomgwaqo sizahlala nabanye asesibetheni ngalona umgwaqo ngayiseceleni sahamba futhi umnyama ngikhona ukuthi nje ngayingomnyama ngoba sonke isikhathi ngangithi nxa ndihlala into yokuqala bafikela kimi amasotsha ngifica futhi ekhaya bangithatha babulala abantu ababili labana abantu lakathesi abazuthi ngabanga ngikhuluma lakathesi ingcwaba labo laba babekwa khona abantwana babebekwe igodi lalana litshoni kakhulu less than 30 centimeters ngoba ababebekwa phansi amabhrugu abo ayekhanyile ukuzini amabhanti kuthe kathesi abadala yiwo abathathele ukuzini bagqibela nje baphe ngugqibela engaphi indawo yona isethembile emafusini akomalapa kulabantu abazi ukuthi ngabangapha abantu laba ngoba abantwana babuya labo bevela angazi ngoba babathethe emlageni ngoba babathethe ngani kuzela namhla sibazi abantu bakhona wenza abadala ukuthi njengoba abantu baseyile kuzeni ibhanti lali selikhanya egcekeni kungcono bethathe bagqibela kuya bafaka izigodo phezulu lakhathesi kunjani uliphatha njani hayi mina kundlikanhlukuluza khona la kuyena leyo ndawo lakhathesi uma ngifika kuleyo ndawo hayi ngizwa ubuhlungu ngoba lakhathesi noma mina ngikhuluma so ngizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngaphakathi futhi kwangenza ngazonto umuntu ukuthi ayishona lakhathesi vele noma ngingaba la ya vele ngeke ngiphikisane kabili mina la umshona kabili asiphikisane ngoba ngibona vele noma ngisemsebenzini vele angiyenza kumina nomuntu lakhathesi noma engafika nje sikhulume kabili mina sizwana ngendlela abangenza yiyo right mina ngifisa ukuthi ngakhulumisana laye alibana ngayina ebantwini ebekabuye nebantwini abe ngumuntu okhuluma ebantwini ethi yebo kwenzakala ngiyenze yena abona ukuthi unika i-apology enjani ebantwini ukuthi nje abantwana bahlupheka njalo abantwana basibisela kakhulu ethini emuva khona ukungena kwabo nakwasibisela emuva zange sathola imfundo zange sathi izikole zavalwa sama azange siqhubeka siya phambili ngenxa yabo yonke i-development eyethu esasilayo yama lakhathesi from that time kungena ku-ground now thina siphuwa because of ubona lani ku-ground azange savela sakwanisa ngoba izifuyo zethu zanyamalala zachitheka zayalelale ngikhuluma ngathesi abaningi ababe-rich now sebengabayanga azange bakwanisa ukubuthi imfuyo yabo wawuzayibutha sikhathi bani wena vele ubaleka sasiyekile sakhalalela iganga ukuthi ngcono ngisevavi impilo yami yecanye ngicatshile kwangihlukuluza lokhuyana azange ngabelwa yilutho lakhathi singehluleka ukuthi ngizaqalisela ngaphi ngase ngehluleka khona ngizaqalisela ngaphi ngiye ngaphi ngoba izifuyo ngavele sengizikhiphe ngathi ngizangena igama so mina ngaze ngathi ya ukuhamba kwami eZambia kwangilimaza kodwa kungilimaza injongo ngangikwazi ukuthi vele ngilandeni ngangikwazi ngilandeni kodwa engangikulandela kusabiyanga ngendlela engangilandeni khathesi uthi lina phumanini abantu ngabuye sizokhulumisana sakhulumisana njani necatsha kakubuke yena kube nguye angathumi abantu kabuye yena izosikhulumela ebantwini sibe lempuzo simnike ukuthi lokhu ke khona wathi umuntu ungaxolisa umuntu ukuthi ngiyakuxolisa umuntu ungakhulumisana ngalaye ngawo phela ukuthi ngaye kufuna akube nomunye la eceleni yena ibe la sikwazi isikhulumisana njani njena azasitshela ukuthi umuntu uyamcompensate umuntu uyakwazi ukukhoza malini umuntu umzalo mangikwazi ukukhoza malini
nginje abaningi ngathi abaningi zilabazali kodwa umuntu ekhulu eclaim ukuthi akulala lutho wenzakala kwakuyisikhathi sempi kabani kambe kulo muntu ngalo muntu ethula umunye ethula umpopho umnyala lutho asompile mina ngandlintela ukuthi yena njengoba mina ngingala ngaphethe am protect but na nguyesebenze esengibulala ebese sithi abantu abahambe bexolisa ngizaxolisa uyena uzaxolisa ngabe ezoxolisa kiye besikhulumisana ngikhangelane naye hayi kulungile ngoba kade sengikhuluma kunje abantu abakhona lapha bathe abantu bethu baloko sesihlezi sisevalweni sesaba noma kade sikunje abakwanisa ukulima besaba abantu besevalweni abantu sesaba lokucela kulutho siyacela njani emuntwini vele wena ungakwazi ukuthi nguye wankongotana